Gelmeydi. Turabı? Oşal sebepten dostlar, adalettülük üçün turgula. Kırgızstan degen partiyaga iştegen sot. Bütün Kırgızstan'a da bugün iştesin. Bütün Kırgızstan'a da iştesin. Men oşal sebepten geldim. Maga jurnalistler aytып atat. Adakan Kimsanbayevдин голосун алайын деп келдиң. Жазып атышат. Men ayттым. Adakan Kimsanbayevдин sanatları, taraftaşları, jirdeşleri, emeleri hiç kimge vermeydi. Adakan Kimsanbayevдин bölöktü otam. Allardan alolmayısın. Men adalettülük dep kelyotam. Gelecek için geldin. Gelecek. Uş yerde. Mına dostlar. Mıyzam barına bir de işteş gerek. Prezidentsin be. Könökök. Karapayımsın be. Bir jönlü çortamanlı bir işte жүрüm. Kişisin be. Barına bir de işteş gerek. Oşon üçün bütün Kırgızstanlılar var mı? Var. Bütün Kırgızstanlılar var mı? Var. Göңülüңөрдү түшүрбөңүлө. Bunu menen bitpeyt bari. Uşu menen bitpeyt. Верховный деген бар. Верховный болбосо дагы чечимдер бар, элдер бар. Туурабы? Ошол себептен биздин келген себебибиз Кыргызстан деген партияга сот иштедиби? İşledi. Эми ал бийликтин партиясы да. Ал бийликтин партиясы иштегенден кийин Карапайым экеле партия бар. Бирөө чоң казак, бирөө бүтүн Кыргызстан. Ошо Карапайымдарга да мыйзам бирдей иштесин деп келдик. Азамат, рахмат. Эмне соңор бар? Азыр биздин чоң казакчыбыз Человек оркестр. Курмангазова. Колчоболор кала. Саламаттарбы? Угул атабы? Kırgızistan'da tüptöyünü büyük. Tüptöyünü. Mıyızdan tur emez. Голос жалдан. Anbay, pastik demezsin. Анда эмес, бияктан мен келбесем